da je ta sistem špenske del ne. Malega dela nimamo danes na dnevnem redu ekonomsko-socialnega sveta in verjamem, da bodo na referendumu maske, ki so na nasprotni strani padli. Kakšen izziv pričakujete? Ja, mi delamo na tem, da bo moden za malo delo. Minimalna plača, to pa imate na dnevnem redu? To pa bomo videli, kako se bomo zmenili.